Ciumia kimwe thutha wa thirikari kwanira ni igukorwo ikiamukira mandagitari igana rimwe kuma bururi-ini wa Cuba ni irekereirie Ndumiriri ingi kiregana na murugamo wa kiama kia mandagitari bururi-ini KMPDU kiria kirateyaniria ikinya ria kurehe mandagitari acio. Ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro thirikari yugite ati gitumi kimwe kia iria iratuma marehe mandagitari acio ni gukorwo namba ya mandagitari aria mari kuo ikiringithanio na arwaru ni ndagitari umwe kuri arwaru 16,000 na uguo tutikuhiriirie gikiro kiria kibatie niguo Kenya othe mahote kwamukira motungata mega mogima wa mwiri na uguo ngirimiti itu na Cuba ni guturehere mandagitari ya mirimo ya guthimwo iria mandagitari ayo guku bururi-ini gutari na motungata macio magakorwo magibatarania na njira nene. Nithiete na mbere na kuuga kurehe mandagitari ya bururi-ini ni guguteithia hari gukorwo na mandagitari mari na uugi munene mathibitari-ini ma level 4 na level 5 na thirikari ni guthie na mbere na kunyitira mandagitari ya guku bururi-ini no ndigwitikira Kenya mage kwamukira urigitani wa gikiro kia iguru tondu wao gukorwo matari na uugi muiganu. The plan is very much still to bring 100 Cuban specialists in areas such as ontology, nephrology and dermatology. There is a massive shortage of specialists in these areas, and the President's mandate is to ensure his citizens get relief from whatever source possible. Ndumiriri-ini oro iyo thirikari ni yugite ni kurutithania wira na rigitari aya mehaririirie kuma matauni-ini na gucoka icagi-ini kuria motungata mao marabatarania makiria na uguo kunina uingi wa andu aria urakorwo mathibitari-ini manene. Ndumiriri ino ni thiete na mbere na kuuga ona thirikari ikirutanagiria kwandika arigitani aria mathomeire guku bururi-ini hari bata kumenya ati kuoyaga miaka mingi guthomithia mandagitari na magakinyiria ikiro iria irabatarania cia guthondeka mirimo miritu na uguo mageria ma guthinga mathenya maria mari kuo mabatie kuoywo na njira njega. Ndumiriri ino irekereirio ni murugamiri wa aruti a wira thingira-ini wa iregi na mutongoria wa timu iria iratigira icirano cia President Kenyatta ni cia igana kawaida. Ciumia kimwe thutha wa thirikari kwanira kurehwo kwa arigitani aya kuma Cuba ni mwaria wa thingira wa iregi Manuel Sipisu. The Cubans will also be expected to mentor the Kenyan doctors they are working with in the various counties across our country. Bringing in the doctors will go hand in hand with a plan to send 50 Kenyan doctors in the opposite direction to train as specialists in these complex areas of medicine. Gukinyanirio kwa mandagitari kuma Cuba guka guku bururi-ini gwakinyanirio hindi ya icera ria mutongoria wa bururi-ini wa Cuba thutha wa gucera kambuni-ini ya uthondeki wa dawa ya Libiopharm kuria atariirio njira iria bururi ucio urahuthira niguo kuhurana na mirimo ya guthimwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Waagi.